Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali nureksain perekonomian Bali ring warsa kalih tali kalidase sampun terkontraksi minus 0,3% mewates nyani parikrama pariwisata ring Bali sangkaning kahanan ekonomi silih tunggil sektor sanisi dek abtiang antuk kalimbakang inggih punika sektor pertanian. Ida Ayu Chandrawati, statistisi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali nuwekang pertanian Bali maduwe potensi untuk ngemetuang ketahanan pangan keramo Bali. Produk hasil pertanian Bali kaptiang sayan katincapan ke komoditas ekspor sani mungkah akeh selah usaha majang keramo Bali. Indeks kualitas hasil pertanian Bali taler side mesai sarang produk pertanian saking penegara lianan minakadi jembrana saneng ngasilang kakao dianyar antuk pedas bangli antuk kopi karangasem ngasilang salak gula pasir tabanan ngasilang padi buleleng ngasilang anggur miwah badung ngasilang asparagus. Asa punika taler Bali maduwe komoditas buah unggulan sane maduwe pangsa pasar ring kelas ekspor sekadi manggis sawo alpukat mewah poh. Punika taler rauh saking olahan produk pertanian Bali sekadi wine melakar salak Bali untuk bahan baku saking produk khas pertanian Bali prasida kedadosang komoditas unggulan ekspor Bali tawag pandemi ngelimbak sampun memargi transformasi pasar ngawit saking konvensional antuk ceciren sane nenten-wenten kontak fisik pantaraning pedagang mewah pembeli. Antuk selanturnya rauh mangkin kasuguhang digital sane nganggen internet pinaka media online tatkala nglaksanayang transaksi jual beli rumasuk nagingin samian pabuat bahan makanan pokok sahrahina ring sajeroning transaksi perdagangan melarapan media online nyinayang ekonomi digital sampun ngelimbak ageng ring galahe mangkin wenten makudang-kudang marketplace pertanian sanesida keakses antuk ngamolehang hasil pertanian langsung saking petani antuk online. Kementerian Pertanian Indonesia sane mangkin kantun urati untuk ngewangun ekosistem pertanian melarapan digitalisasi. Silih tunggil program ipun inggih punika Komando Strategis Pembangunan Pertanian Konstratani. Sane pinaka transformasi Balai Penyuluhan Pertanian sane kahubungin langsung antuk online ke Agriculture War Room AWR kerancang antuk multiguna sajeroning nyelehin kahanan pertanian ring tingkat kecamatan mewah desa. Pelarapan panglimak digitalisasi pertanian galai mangkin saking Kementerian Pusat wiadin ring Kawetenan Inovasi Pertanian sane sampun kelaksanaan oleh Keramo Bali dahat kaptiang Bali ring galah pungkuran side ngandalang sektor pertanian pinake penggerak ekonomi Bali sane selami puniki wantah kandalan sektor pariwisata. Bali Pos nguningayang.